Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiying Jongpi. Ka Office Jonga District Social Welfare Officer Southwest Khasi Hills District haka arpu sautari ubanai jileo arajar arpu kala rakhi ka sngiban persya ya ka jing pendankam ya udrok kumshi benta ka jing snok tilang ban rakhi ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking da ka jing trailang bat ka District Legal Services Authority bat ka Life Care Foundational bat kentubru ka senjuk kiseng samla shnong Southwest Khasi Hills District. Hagani ka snila sakilang daga Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka kong karamay karkongor kabalalong kung ka kong san harengkat ka jingadon lang jong Superintendent of Police ka Southwest Khasi Hills District uba BJ lalu ubalalong kung sumbot kong san u BDO jong ka Maukerwat Block uba Isa Gaha Laurinyang bat kiway de ki officer. Usamla marngar uway ni kisamla ubalalat na kajingsha ate amraw ha udrok hadin ba ula sya sumar ha ka rehabilitation center ulayatho bahado katno kajing kta kamet jong u men ba udang sya ate amraw ha udrok ulaong ba unong di drok udon tang saw tali kilenti ha kajing im jong u kita kilong ban pan pisa kelyang ban pan ram ban kelan nong to bat ban penyap breu hagani ka snila sam ki khosnam shiki khna school shiki nong hikai bat shiki samla ki balaya shimbenta ha kajing ele kai football mei pa yoni habaki yogi habaki tir o khul jogi ulang mo pa bang kadi hoy kinu moi e yo ese nama kumagi ong bagi jupul huri hura hanrai ha kendong kadon ke jogi kita pakai sosi babe ini kata kalau bagi kumigi pa kitip tak apa khul jogi umma ba kini ki jingdi kitip sai ha kawai si ujung do e la jong ke kitip bagi ni bagi lo ting thau ke jong pole bubul ki jingdi tadi bubul Islam ngam sole lai su bagi ni dan plan ni apa ya ke sisa ni orang ma nama kata nama ketua klip menero ini kata sisa balai ngapar kowe han put ya kan place lang balan tiak sudah dan kampret sudah nikmat hanai baru itu stage babio yang tu malam kajing bordir kajing berjonga hatta Islam kam hakor bala ngobio drugs lapre kijing di balama uba berkor kita ngasio yang dia kembali ngomba ngasio kata tujuh ada yang ni namun juga tujuh kalau tuan sekali pakai jaka ngasio tujuh kalau ada yang ni berkata hakapor pengambil drugs kasih nama tahu kayi kasih kayi ulang kesalah kilom kijol kibahi kasih kikur kijai kila isikor yang ambil cukup malam kata kemensim banti bang dari area para macam itu nanti ya kim sukju kim siaju dah apa kita orang para penjenjang yang di sini nggak penjenjang lagi yang kesem di para macam apa banti badono di drop atau tu ye asap hikmah lo ini berlerai orang tadi berlerai ini meripa di jauh umat dan bertajuk iman kami halal isengki yogi kata ya yoga kata ya bisa ini undang sepak undang duduk kata dia sepak kado udrok bangun di jendol. Visual TV was very powerful. I noticed after that visual, the audio visual, it's not high because we don't know. And I would like to thank Mohammed. That was a very powerful testimony. And I think the imagination of the world. So, Kumai ne Masam de Heru poster on Be Smart, Don't Start. So that is the only thing. Be smart, don't start. In the video, even walk around, try once. Let's see how it is. The warning that is being given in that poster is
be smart, don't start. And once you start, and you're confident, then there's no way back to you. We have few people like Ramarna who was able to fight. His will was strong, God was with him. But there will be a lot of us who will have weaker wills. I thought we have gone to school. Lashan Exposure College. In Dunlake for long. Number, Jinglong Rio is Nilong curious. Nikwa, come down to a long QA, what they do. Kadon tendency, the human tendency of yang cukup yang cukup. Orang yang lain malah makan mau ini apa? Wadiak itu, kita care wadiak itu. Wah ini wadiak itu. Tambah lebih kalau itu sih kita. Kalau jauh itu, semua, be cautious, be aware, and all the best. More. So, kemau ni tendency kembali. But please be aware. And then one more thing, mentah kira na school, kira na college. In seorang si school college tu, but let's say in seorang kita one si school college tu, ibarat orang terbuat begini. So we will share phone numbers with you that you can call, that you can share with us if you know the person. And these colleagues are not very confidential. Kalau kan create awareness kumba latmu. Ba kibriu kintip you drugs balong kumno kecil lagi but nin yele ban kian you drugs di opium ubala belaskan dulu pasang civilization umbi buat mai but ni kami apa ni sejak progress ni long ka fertile market kepada dari India. But mentah apa sekalian hanwat isru nilong ke fertile market ke pengintip bahagian kata golden triangle ke bentuk yang ke Thailand, Laos, Myanmar. Apakah bentuk kita di reverse jambi, but kita kat ke golden triangle, but kita tidak borders but northeast. But nanta kiwan ki drugs ko pengintip ha tinggi nisha midan kawan midan hanwat isu kaba long a remote ke jaka ke ngai hre nilong sandwich apde kini kiri but hagane ke rupam yale yawan ya thie hagane ke juk benta niru nyimsim nakman but drugs kita ulah pun snew nilaktif katu ka documentary ke penimatan ki testimony ba ai mitip ru mentah ba buon ki ba ki kena sama juni kamtam le ki ha pung ki merau ju ni drugs tinggal pa ban yai dakren buon pula amar ki experts ki resource person jona ki bedan ni kila kren buon ni tanpa ke jisu tu juni ka la nakai ka anong kamshay Andre masyukwa kan orang yang kajing toy ayu unyo ay drugs kawai kajing disadvantage beniyo kadai ba piko pio ipo klip kanu kajing shitong jom tu kena ni uba di but undi ka shitong marwe penshitong ya hayin hasem kumta ter hangtang kawiru drugs belong yung drugs dependent drugs driven dependent leads to crime nomor ba kumbani untuk apa klip bentan untuk kena sedang tu wat lana ye ru shirki play role play bentan mabalik ye ya bisa nanti te ban menteri kata expensive lifestyle marsisi to dia not only drugs ke lifestyle yang kita lakukan kemarin kita tu pembuang iba mengaru yang bahak back bottle still but what the koi kata self dunia ru kim hesitate di kecil tu drugs kebenila aktif berapa hantar ni sedang ru ketua dan request ni apa lagi dan ni
doktor pun mana kasih tentang bagi prescription. Ni lagi doktor ban prescription. Doktor nak bantu kan jing subai hari ni pada ni misuse sektor. Jika orang di way kuli di online di begitu kalau kita kabur ha PRP atau social media ki nak kita pair jadi kejuk kebanyakan kita percaya social media buat ni nak akan ya social media Andre kasih kita cerita jadi kumlu banyak begini ki unwanted things but mention tang ya kata kau ni ketika courage tu ini nama teken shumul termingan ngimpi ban stigmatize ban kian itu diberiu ni ka society kum kisnau kum diberiu ngimpi ban peduli ban omba ini beriu iban di drugs niakran hari niakran yang kata kambing ke rupam ni na society ni ban accept mari di ba lapo AIDS medical AIDS ni omba kadai ke Jepang. Ti habis jalan ke Jepang ni le doktor ni ni pang kadai kai. Ti kum drugs tu ni di bandai ni di sure ba ni jalan ba ka society tu kadai ban jara. Ni di ban change ka mindset tu ni. Ti kini ki steps kiba ni kum ki stakeholders ni dan ni tu tidak ketilang ma ki brio ki shnong ki nohi kai ki doktor khamtam ni kena school ki dan kiba pidei ban jatuh dan ki bam shema dan ka program ni kiba pia kendu Shipalok di kamu ya beliau jimbut bah kia keren kiban omba tapi dalam kedua problem le kiban ki professional help kiban ki beliau kiban jawab ini nama kiban kami ke professional help nama kami ke kam ke pila ban overcome ya dia nama nasutu dak pila nak holding drugs kepada kiban ki ATA kiba withdrawal symptoms kiba pihak yang lah, kita tan hapo ki doktor ki professional help kiba laban ya beki. Di what's the way pimdi kan ya. War sisi dia kilo uba lupa. Jadi kibreo ki dalam slur kibreo ki dalam colleges kumpul nilai yosko tentang hak testimoni kita diberi kiban job berkai. Di ngasupa bernama pi kita seru hidan terul kaba long important ha kibam wat sedang soha wat sedang wat berkati bat teng apa hidan ka puar keluar mungkin kena sekolah minum pada dalek kapuan le umni tai indre kapua hati tu puan kumno kita ndar kami kapuan sama fi kita kapuan ka keluar free time hidi banpit siki sports siki games hidi ban yamare kai hidi le kaki sports ki bedan hidi ban indulge kita ki activities nama ka jimpun khat ru kanun yang sekata lain di ru kumki knasul apa orang ini ki beriu ki knasul di beriu apa ki bende ya ke duty la job ki bashim ya ke duty ke ba kya bursin kita ki kena ki beriu ki balat lagi jibun joy ki badan hakmat jumpi